ikintu maze kubona ibi bihugu bikikuje hano, ibihugu bikikuje mu Rwanda, ibihugu bikikuje u Rwanda, muranumva bavuga ngo abasirikare b'u Rwanda binjiye mu gihugu, abasirikare b'u Rwanda batwinjiyemo mu gihugu, binjiye mu gihugu, binjiye mu gihugu. Nkaraba ukiba binjiye mu gihugu gute se? Binjiye mu gihugu bigenze gute? Ariko mu Rwanda ntabwo kumwe ngo ibihugu ngo runaka ngo byinjiye nga wokinjira ucaye. Wokinjira unyuze. Ndabizi yuko nk'abanyepolitiki bo muri ibi bihugu bikikuje u Rwanda, abo banyepolitike bo mu bihugu bikikuje u Rwanda harimo abahungiye mu Rwanda, harimo abahungiye muri Tanzania, muri Congo, muri nani hatandukanye. Ndabizi ko mu bindi bihugu bagenda bakabakuramo bati wewe waragwanije igihugu cyacu, bakagukurayo mu buryo byoroshye cyangwa ukazimangana mu buryo butagaragara. Murumva mu Rwanda bagiye ngo bagiye gusokora y'umuntu bipime. Try it. Yesi mangoma no jem ne muri bintu mbonye biriko birakoko. Gerageza utaruka umupaka ndawinjiye mu Rwanda, hagira ikintu ugenda gukora twagusohoka. Ndakizwa Kagame mu barati uvugira amajambo menshi, avuga ati avuga ati wowe listen, hano murabuze ngo kuvugira ngo u Rwanda cyane. No, ntabwo mvugira u Rwanda cyane, jewe ndakunda ibikorwa gusumya ku munwa. Iyaba ibi bihugu yaba ibi bihugu mubona bikikuje Kongo, bikikuje u Rwanda, byimerera ngwe bigatengana n'uwitwa umusirikare w'u Rwanda aje muri ibyo bihugu, bagaca bafyonda bavuga ati yes you go no you go. Umuntu yakwinjiriye yaje kugutoba mena mwega muri babi wowe mubi wowe umwasi wowe nzokwerekasha nzokumenasha nzagutera amabombe sha byonyine. Ariko mugere murabe ejo babonye Kagame yavuze ati nguyu mutaru ni mu urenge. Ntabwo asubije amajambo arenza 3 n'amatara 6. Kagame yavuze ati niba mutazi ingene twagwanye nga nta byinshi tugomba kuvuga, ugomba ko tugwana naze tugwana, ugomba tugwana naze tugwana, ugomba ko tuganira tugwanire. Ariko wiyemera ararenga umupaka harya azi. Ariko mari bahaji wacu bisha abantu wacu, none nimba ubona bisha abantu nawe bikorege. Uziko mu Rwanda wewe wagaragaho kica abantu ukarasayo ukacugana wiramisha ngo ukumva u Rwanda ruguma ruvuga gusa ngo bisha abantu wacu mu byahezwe, bo guherekeza no muzi wandi bakakugezayo, ni wandi bakakugezaho mu muzi wandi bagukurikira. Ubwo mwema bamuzi abo u Rwanda ruko rurakura nimba hari no mu kuzimu abavuga ko bakoze amabi bakabakura bakabatwara. Ibyo murabizi nka mwabihakana wa because bakomeye mu mutwe, karikire ibiganiro ni gushakisha hasi no hejuru. Ariko ibindi bihugu ngaho bikikuje u Rwanda byabagora yuko mwagenda no mu bihugu byo hanze by'abazungu muti duhereze umuntu yakoze ikibi mu gihugu. Babanza ko kwitegereza bata idupfa kugu mugabo u Rwanda ushaka kuba winyegeje bagano duhe ubwo nyine twara. Burya rero impamvu yavuze ati abe ni nk'ibipurizo ni bra mugere murabe igihe Paul Kagame yari karitoza. Igihe Paul Kagame yari karitoza yitoze ku nyungu z'abanyarwanda, yivugira abanyarwanda, yivugira iterambere agomba gukorera u Rwanda, yivugira ibyo u Rwanda rugomba kugera. Gisekedi rero mu kwiyamamaza, Gisekedi mari Gisekedi ye mu kwiyamamaza zatari kibombe Kigali
kugeza aho Kagame agenda kwinyegeza mu biti. Uri umugabo musimvye w'ijambo, nta mugabo muzima avuze planning z'ibintu agenda kuvuga ngo azotera mu gihugu ngo president wabo agenda kwinyegeza mu biti. Ubu bundi ugiye kuraba igisirikare cyo mu Rwanda cyangwa ipolisi ntabwo uzosanga bameze nk'aba bandi basirikare mwamamona banywa inzoga mu mabarabara. Ibi bihugu bikikuje u Rwanda musabe mugende muraba abapolisi twababonye, abasoda twababonye, ugwagwa gwabakubise mwibarabara bariko barakumbagara banywa inzoga mwibarabara. Ingoho umunyagihugu kayinaza kamwaki ingoho, mukabona ngaho abapolisi amwe n'abasirikare muri ibihugu bikikuje u Rwanda bariko barasegereza ifana n'icongereza ntibakiza menya nabaragi izo ni mugwamuzo yahagaritse imodoka. Ubwo mu Rwanda ukuntu mubabona gusanga umupolisi ngaho yaborewe mw'imbere bara ariko agenda yirunda mu ruvu, yigenda yirunda mu gondo, yigenda yirunda mu bishanga, abarenga bavuga ngo bibona ndekera reka yakacha yakagezaho gezaho garukiriza ngaho. Ahubwo je nka Kongo cyane cyane niyo ngomba kuvuga. Kongo ho birantangaza. Tubwire murakoze cyane. Aho ngo igisirikare ngo gifashwa n'u Rwanda kiri wabo mu nzu. Abo basirikare bavuga ngo bagwanya n'u Rwanda nta nubwo ari amamiliyari ngo nakagwa ikiterabwoba kandi muri Kongo byarabananiye ko bakiruka kugeza aho Kongo irira kiri giterwa n'u Rwanda. Reka sinabihaka uko ibyo sinabizi, kiri giterwa n'u Rwanda kugeza aho Uburundi bujayo, Kongo iriyo, Uburundi bujayo, Tanzania ijayo, Afrika y'Epfo ijayo, Kenya ijayo. Hey, Rwanda, good, keep that going. Yes, you are a big man. Kewe nasoni mwumva mwemwe ko ntacyo rumaze. U Rwanda ni roto, u Rwanda ni rukome. Igihugu cya Kongo gibisaba miliyari y'abantu, amamiliyari y'abasirikare bakubisemo Burundi ni muza mudufashe, bakubisemo Tanzania ni muza mudufashe, bakubisemo Afrika y'Epfo ni muza mudufashe, bakubisemo Kenya ni muza mudufashe, bakubisemo Onini nta soni mugira kandi aba bose rero icyo mpamvu rero nabivuga nuko aba bose bavuga ngo Rwanda ni ruriyo n'u Rwanda byarabananiye kuba kuri utwo tuntu turi muri Kongo indani. None niba byarabananiye ibyo bihugu byose bikabananira urikura keka kuzotaruka mu Rwanda ukacuka dukanye ugasohoka uko nyene boko vyaza n'uri mu nda ataravuka.